koga radi Vojkan Milošević? To niko nije uhvatio. Za Srbiju, srećom. Samo za Srbiju. I to se može izmeriti. Neka neko ikada donese bilo šta što sam ja rekao loše ili učinio ružno i ne valjalo. I neka mi kaže, tad i tad uradio si to i to loše. Ja ću se povući u ilegalu i kazniti sam sebe. Ali tamo gde ti ideš, obično nema Srba. Na te međunarodne skupove. Ljudi kažu, mala je ovo zemlja, Srbija, koliko je Vojkan veliki špijun. Kao prilog tome navešću konferenciju 2005. godine u Garmisch-Partenkirchenu. Marshall centar. Marshall centar organizovali su BND i CIA. I to je mesto gde na lepu edukaciju dolaze naši ljudi, oficirski kadar. Kako ti već nisi ministar? Šutanovac tamo bio par meseci i postao ministar odbrane. Dobro, bio je ministar odbrane. Vidjet ćemo šta će biti posle. On je dečko sada na stand-by-u. Njega čekaju prvo zakoni ove države, pozitivni zakoni na koje treba da odgovori. Šta su tebe tamo obećali? Ti si bio na istim skupovima, pa nisi postao ništa, osim ako ova tvoja nova stranka za preporod Srbije nije nešto novo što će raditi sa Srbijom. Kao da svakih nekoliko godina predaju štafetnu palicu tima ljudima koji će još više upropastiti Srbiju. Jesi li ti sledeća propast Srbije ili preporod Srbije? Definitivno preporod Srbije, propast sigurno ne. Definitivno preporod Srbije. Onaj ko bude živ, uključujući i mene, taj će da vidi. Vojkane, tvoja knjiga se zove Balkanski čvor. Ko će da reši Balkanski čvor i kad će on to biti rešen? Balkanski čvor se plete vekovima unazad. Bar 700 godina, to je dugo. Treba će mu manje vremena da se rasplete, ali sigurno glavni učesnici u rasplitanju toga čvora moramo biti mi. Mi moramo biti nosioci svoga identiteta, autoriteta, suverenosti, ma koliko svet nam osporavao suverenost, jer pravac u kome svet ide, pravac globalizacije, oduzima suverenost nacijama, pogotovo manjim. Nacije, kažu neki geostratezi, ispod 10 miliona su samo predmet manipulacije velikih sila. Zato su nas sveli na razumnu meru. Da, 8 miliona. Ali ako pogledamo ovako, da Srba u Bosni ima 1,5 miliona, da u Crnoj Gori ima 500.000 i u Makedoniji da ima još tako nekih 1 milion, već smo preko 10, znači 11. Ima šanse za nas. Znači nas su samo atomizirali. Ko je u tome učestvovao? Da li su i naši političari uticali na razaranje Srbije? Ili je to neka zavera? To se pogrešno tumači kao zavera. Veliki i moćni nemaju potrebe da prave zaveru prema malima. Oni imaju agendu, oni to tako zovu, to je dnevni red. I oni slede svoje dnevne redove, oni slede svoje planove koji su dugoročni. 50 godina najkraći rok, pa 100, 150 godina, neki put i duže. Njihov plan je da vladiju svetom, da naprave svoje carstvo. A njihovo carstvo je carstvo novca, lihvarstva. U tom njihovom svetu, u svetu... Mogli mi preko veze da uđemo u to carstvo, ne da budemo u carstvu siromašni? Tu veza ne postoji. Tu su sve moguće veze davno pokidane. Zadnjih 800 godina postoji nešto što se zove Black Nobility ili crno venecijansko plemstvo. To crno venecijansko plemstvo je prebogato. Svi ratovi zadnjih skoro 1000 godina koji su vođeni bili su osvajački, dakle od prvih krstaških ratova i navodno zaštite hrišćanstva na putu ka Jerusalimu uz enormnu pljačku i ubistva koji se dešavala na tim putevima, uz 2 svetska rata, dolazili do kumulisanja bogatstva samo u rukama najmoćnijih. Postoje neke dinastije koje su potpuno anonimne za nas, obične ljude, nigde se ne pojavljuju, a mnogo su bogati. Njihov kapital se meri trilionima i kvadrilionima dolara. Običan smrtnik, kad mu kažeš, ajde napiši kvadrilion dolara ili cifru od kvadrilion, on ne zna da napiše. Thyssen, nemački magnat, na jednom računu ima 147 triliona dolara. Toliko o tim vezama. A govorilo se da će Thyssen, vlasnik Krupa, kupiti Smederevsku železaru, međutim, mi smo morali da je predamo Amerikancima. Zašto?
To se desilo posle 5. oktobra. Ja sam više puta rekao u svojim nastupima javnim da je 5. oktobar bio puč. Realno, tadašnja vlast, SPS-ovska, ma koliko nekome bila mila ili ne bila mila, to sada nije bitno. Tu je u pitanju ljubav. Ali ako govorimo o klasičnim ciframa, egzaktnom naukom, a to je sabiranje i oduzimanje, plus i minus, tad je SPS dobio izbore. Ovi su na silu 5. oktobra preuzeli državu na jedan teroristički način. Pa dobro, plaćeno je to pošteno, 100 miliona. Da, preko... Rušenje Miloševića... Samo za 5. oktobar je 106 miliona maraka ušlo u Beograd i u Srbiju i u političke stranke. I onda su napravili razlog između Vuka Draškovića i Zorana Đinđića, jer Vuk Drašković u to doba bio čovjek koji je slovio za patriotu. Srpski pokret obnove je jedna jaka politička stranka u kojoj je bilo koncentrisano jako puno kvalitetnih ljudi koji su zaista želeli da Srbiji naprave dobro. Ti si bio jedan od savjetnika Vuka Draškovića. Bio sam šef kabineta i diplomatski savjetnik 4 godine. I mogu da kažem da sam podeljenih osjećanja i jesam ponosan i nisam ponosan na to vreme i na svoju ulogu tamo. Jer nisam uspeo da uradim do kraja ono što sam planirao. Svaki moj trenutak proveden tamo bio je trenutak usmeren ka tome da Srbija dobije nešto što zavređuje, a to je kvalitetne ljude i kvalitetan sistem. U tome nisam uspeo, naravno. Ali neki protivnici kažu da je Vuk Drašković bio određen da bude vođa opozicije, jer su bili sigurni da on ne može nikada pobedi Slobodana Miloševića. I zato su uzeli neke druge, njima su dali štafetnu palicu za 5. oktobar. Zoran Đinđić je čovjek koji je bio na liniji BND-a i Mi-6. I tu je dolazilo do sukoba samih tih obavještajnih službi. Čak, naravno, tu je i CIA bila jako puno umešana. I tu je dolazilo do lomova međusobnih strateških tih zapadnih zemalja. On se pokazao kao najlojalniji njihov politički saučesnik u razbijanju interesa Srbije. I kao čovjek koji je 2 godine sledio ono što su oni hteli. Međutim, kad se on preokrenuo i kad je počeo da se bavi sa srpskim nacionalnim interesima i kad je rekao da neće strane diplomate u Beogradu da pozivaju na raport njegove ministre i da Srbija ima svoju politiku, njemu je presuđeno. Da. Istina o ubistvu Zorana Đinđića je skrivena. Prava istina leži negdje u mraku. Za skrivanje te prave istine u ubistvu bivšeg premijera Republike Srbije Zorana Đinđića krivi su svi oni koji su bili u vlasti Republike Srbije, od političara, sudstva, tužilaštva i policije. Dakle, prava istina će jednog dana morati doći na vidjelo i onda će tom istinom mnoge stvari biti jasnije i praktično to klupko koje ste pomenuli malo čas počeće toga momenta da se kao Gordijev čvor razvija i odmotava. Jer jedno je bilo sigurno. Do onoga momenta dok je slušao i pratio interese Zapada, on je bio živ. U tom nekom trenutku došlo je do probijanja patriotizmu njemu samom. I konačno je bio svestan da ne može tim putem dalje. Taj kamen graničnik je bio novembra 2002. godine kad je bila posjeta Vašingtonu. Nanovo je dobio listu njihovih zahteva. Kad je izlazio sa razgovora u američkom State Departmentu, bio jako bezvoljan. I rekao je tako više ne može. Vratio se u Beograd i krenuo je malo drugačiju politiku da vodi. S obzirom da su u vladi tada Republike Srbije sedeli strani agenti, sve je bilo transparentno, sve se znalo, sve se čulo. Čak je William Montgomery, koji je bio ambasador Amerike, u nekoliko navrata vrlo otvoreno u 4 oka sa premijerom tada Srbije Zoranom Đinđićem, njega blago upozoravao da ako nastavi tim putem da zaista postoji mogućnost da izgubi glavu. Ovaj nije hajao za to i desilo se na kraju ubistvo. Poslednja presuda Zoranu Đinđiću je ono što je saopšteno posle njegove smrti i poternica koja je izdata 2 sata posle njegovog ubistva, da je Zorana Đinđića ubila mafija. Ako strane službe nisu učestvovale u njegovom ubistvu, one sigurno bi ga zaštitile da ga ne ubije neka mafija. Jedno je sigurno. Vrlo aktivan učesnik u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića bio je diplomata u engleskoj ambasadi Anthony Monckton.
On je imao funkciju savjetnika u ambasadi Engleske. Inače, provereni ubica koji je praktikovao svoje metode u organizovanju ubistva Lady Diane. Kasnije. Njegova sestra rođena je bila najbolja prijateljica Lady Diane u poslednjim mesecima njenog života. Taman lepo iskorišćena osoba da prenosi intimne stvari koje je ova imala da prenese. Ali taj isti Anthony Monckton bio je komadant akcije Sablja, istrage zaverenicima protiv Zorana Đinđića. I to, a i nešto drugo. On je bio glavni organizator prebacivanja bivšeg predsjednika Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića u Hag. Glavni organizator, glavni komadant. Tada ni policija, ni ministri, ni Dušan Mihajlović kao ministar policije, ni BIA ništa nisu uradili po tom pitanju, nego samo slušali komande Anthony Monktona i Davida Blacka, čovjeka broj 1 CIA za Balkan. Prekinuli smo priču o Železari u Smederevu, Sartidu. Zašto je Amerikancima bio potreban Sartid? Kada se desio Dayton 1995. godine, tad je bila doneta odluka da se flota tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ratna flota, pomorska flota, drastično smanji. Vazdušna flota da se prizemi. Borbena gotovost armije da se smanji na najmanju moguću meru. A da se oružje kojima je tada vojska SFRJ prethodne države, a onda SRJ kao najveće naslednice te države, razoruža. Odluka je bila da se 2000 tenkova koji su bili u naoružanju Republike Srbije, odnosno Srbije i Crne Gore, istope. Najbolji način je bio ne transport negde, nego topljenje u Železari Smederevo. Aktivnu ulogu su imali tada aktuelni predsjednik vlade, naslednik Zorana Đinđića na mestu predsjednika vlade Zoran Živković. I mala digresija, kad odete u američku ambasadu, na zidovima ovako američke ambasade vidjet ćete slike samo 2 čoveka. 2 političara, nekada Josipa Broza sa tada predsjednicima Amerike i Zorana Živkovića sa ministrom spoljnih poslova Amerike. I nikoga više. U istoriji, novije političkoj istoriji SFRJ, SRJ, SCG ili Srbije. Amerikanci su bili u Smederevu samo dok su pretopili u Staro gvožđe naše naoružanje. Tačno tako. Onog momenta kad su pretopili tih pomenutih 2000 tenkova, 2700 haubica i teškog drugog naoružanja, njihov zadatak je bio gotov, okončan. Prvo dobili su jedan čist čelik, ogromnu količinu čelika, dakle sama flotacija, vađenje rude, transport rude i 100 tona da se dobije, ne znam ja, neka mizerna količina čelika je bila rešena potpuno na drugi način. Pretopi se 1 za 1. A drugo, ono što su oni doneli kao odluku, a to je razoružanje vojske Srbije, je učinjeno preko noći. Na jedan vrlo sofisticiran, ali bestidan način. Kažem bestidan, jer su to dopustili političari koji su bili zaduženi da čuvaju bezbednost ove države, da čuvaju njenu bojevu i borbenu gotovost i da ne dozvole takvo što. Međutim, oni su to dozvolili. Da je to reforma vojske, a to je zapravo bilo uništenje srpske vojske, da Srbija postane bezopasna za okruženje. Eto, to je bila ta reforma vojske, nakon toga dolazi reforma demokratije. Kakvu reformu vojske imamo? Vidimo da nemamo služenje vojnog roka, da imamo nekih 20 i par hiljada vojnika, dok istovremeno Lovački savez Srbije broji 90.000 lovaca. Znači, Lovački savez je više nego 3 puta jači nego Vojska Republike Srbije. A privatna obezbeđenja koja su uglavnom pod stranom kontrolom, jedno od tih obezbeđenja je kupio i bivši američki ambasador William Montgomery. Znači, praktično Srbiju nema ko da brani. To je paravojska. Ali je pod stranom kontrolom. Pod stranom kontrolom. Zato kažem da je to paravojska. Oni imaju dozvole o nošenju oružja, čak i dugih cevi. Čak imaju blindirana vozila za transport novca, koje u datom momentu mogu služiti u potpuno druge svrhe. Ako G4S, Securitas i neke druge kompanije koje su najveće, broje oko 40.000 ljudi koji rade za njih, a nalaze se pod komandom CIA, Mi-6 ili neke druge strane obaveštene službe, onda možete vidjeti kakva je ta ruka prljava, duga, razvratna koja je dozvolila da se tako nešto desi u Srbiji. Ta promjena strukture bezbednosne u Srbiji mora da se desi obavezno
i koliko sutra. Jedan od segmenata promene te strukture mora biti transformacija vlasništva privatnih kompanija koje rade obezbeđenje u ovoj državi. Očigledno, Srbija je na kolenima, plan je završen. Plan nije završen. Jer ima dalje. Uvek ima dalje. Hoće li još da nas gaze? Gazit će nas dokle imaju koga, a Bogu hvala ima nas još. Šta se postavlja pitanje nama? Jedno jedino pitanje u 3 oblika. Potoni ili plivaj, opstani ili nestani, živi ili umri. To su dileme. Ja imam odgovor jedan. Opstaćemo, borit ćemo se i živećemo. Za to moramo da se organizujemo, da zaista kvalitetne ljude prepoznamo koji će da politički budu lideri naši u ovoj državi. A što se tiče mene, napravio sam jedan korak, to moram da kažem samo kratko, Preporod Srbije, politička stranka koja osim demokratije postoji meritokratija, a to je vladavina naroda s jedne strane, meritokratija vladavina najboljih, odnosno vojstvo najboljih. Pa Preporod Srbije su obećavali i oni koji su izveli tokom poslednje decenije pljačkašku privatizaciju koja je Srbiju ostavila bez fabrika, bez zaposlenih, bez ikakve perspektive. I oni su govorili o nekom preporodu Srbije. Oni su govorili da će modernizovati Srbiju, da će od Srbije napraviti novu, evropsku, poštovanu zemlju. Srećom nisu uprljali ovu reč preporod Srbije, srećom nisu je koristili. Govorili su i oni o preporodu Srbije. Ne, oni su govorili samo da će Srbiji biti bolje. Ako oni budu bogatiji, a narod siromašniji. I narod je poverovao u to, vrlo slepo. I narod je postao siromašniji. Fabrike su ostale bez radnika, polja, poljoprivredna i zemljište bez seljaka, a zatvori bez mafije koja je na slobodi i koja ogromne milijarde dolara premeće svakoga dana kroz svoje ruke i dalje je komandant života i smrti u ovoj jadnoj, napaćenoj Srbiji. To mora da se prelomi, mora da se zaustavi i mora potpuno druga priča da se ispriča. I doći će vrlo brzo taj dan. Čiji je bio plan pljačkanje i onako osiromašene Srbije? To je matrica. To je model koji se koristi uvek u svetu kada imate situaciju da se želi transformisati jedno uređeno društvo u društvo haosa, beznađa, nekulture, podkulture, izdaje, pronevere. Desi se situacija kao kad imate kantu, dole imate talog, gore čistu vodu. Samo okrenete kantu ovako, onda imate sve zamućeno. Talog pliva svuda. Na površinu. Talog pliva svuda. Ali govorilo se da je to bilo vreme Slobodana Miloševića, da je tad izvršena ta vrsta tranzicije i ljudi su očekivali posle 5. oktobra da će sve nepravde iz tog prethodnog perioda da budu ispravljene. Međutim, nepravde su postale još veće. To samo govori o silini medijske manipulacije. I ako se vratimo malo unazad, na Prvi svjetski rat, mi nikada to nismo učili u školi. Evo ja priznajem, završio sam političke nauke. Čak ni na političkim naukama, koji je recimo fakultet koji je usko, stručan i govori o političkoj istoriji, nikada niko ne pominje medijsku manipulaciju pred početak Prvog svjetskog rata. I tada su Srbi, od strane austro-ugarske štampe i medija, i nemačke štampe i medija, predstavljeni kao buntovnici, kao dželati, kao prljavi, zli Srbi, da opravdaju njihovu intervenciju. Jer u Prvom svjetskom ratu Srbija je imala 1.274.000 ubijenih svojih građana. Trećina Srba je izginula u toj herojskoj epohi. 28% ukupnog stanovništva, a 40% aktivne muške populacije. To je bila kataklizma srpskog življa. Iako dodamo tome 1,5 miliona u Drugom svjetskom ratu, to je oko 3 miliona ubijenih u kratkom periodu. Ali mi smo iz Prvog svjetskog rata tako osakaćeni, izašli kao miljenici istorije. Ceo svet je tad slavio Srbiju. Relativno. Slavio od onoga momenta dok je, recimo, jedna Francuska, koja je bila vrlo licemerna i ostala uvek licemerna. 1914. godine, kad je počinjao Prvi svjetski rat, tadašnja vlada Republike Srbije, Kraljevine Srbije, ne, pardon, Republike, nego Kraljevine Srbije, Nikola Pašić, tražio je od Engleza novo naoružanje, da kupi nove topove, jer prethodni srpski, s kojima je ona raspolagala kao vojska, bili su nedovoljno jaki, nedovoljno ubojiti i zastareli.
Znali su s čim raspolaže austro-ugarska vojska. Englezi su rekli, ne možemo da vam prodamo oružje. Obratili su se Francuzima sa istom molbom. Oni su rekli, pa ne možemo ni mi da vam prodamo oružje, ali možemo da vam prodamo municiju za vaše topove. I prodali su neku veliku količinu municije navodno za te topove, ali ispostavilo se kad je ta municija stigla u Srbiju da ona nije dobroga kalibra. Tako da su u Kragujevcu noć dan radili pogoni, fabrike municije, da prekrajaju košuljice kako bi srpski topovi mogli da prime te granate. Ali tako je stvoren mit o francusko-srpskom prijatelju. Upravo to govorim o tome licemerstvu. U Skupštini grada pođite u holu, imate plaketu 1918. godine koju su Francuzi dali za herojstvo iskazano junačkom srpskom narodu. Znači, oni slave našu smrt. Oni nas uteraju u problem i onda nas slave kao heroje. Hvala im na tome, ne treba niko to više da radi. A mi ćemo se debelo potruditi da to više nikome ne dozvolimo. Ni Englezima, glavnim manipulatorima srpske nesreće i kreatorima srpske nesreće. Churchill je rekao 27. marta da je Srbija našla svoju dušu, a krenula je u još jednu izgibenje. On je vrlo dobro znao, taj gospodin, da je bio organizator puča, da je dao 500.000 funti srpskim generalima da izvedu puč. Taj puč je izveden u roku od nedelju dana od momenta potpisivanja sporazuma princa Pavla sa Hitlerom, koji je bio usmeren ka spasavanju zaista onoga što se moralo spasti, a to je država, teritorija i ljudstvo. To je jedina opcija koja je bila moguća. Šta se desilo nakon toga? U roku od 7 dana, po 27. martu, nemačka soldateska napada Jugoslaviju tadašnju i oni kažu Hitler je bio besan. To nije istina. To je igra velikih sila, prevashodno engleske kraljevske kuće, engleske vlade, Downing Street broj 10 i naravno nemačkog kancelara, Reicha III. Niko ne može toliku logistiku da spremi za 7 dana i da pošalje toliko vojsku, avione, tenkove, ljudstvo, hranu, municiju, bolnice na front. Dakle, sve je bilo spremno bar pola godine ranije. A uzeli su generala Dušana Simovića, koji je bio lider toga puča i posle Drugog svjetskog rata on je dobio penziju i nastavio da živi u Londonu. Nije, on se vratio razočaran Englezima i bio je stanovnik na Senjaku. Posle Londona? Da. Tito ga je pozvao i Dušan Simović se vratio u Beograd. Ali što smo mi ponovo ponovili tragične greške iz naše istorije 90. godina? 90. godine su bile karakteristične jer pad Berlinskog zida je označio kraj jedne epohe, jedne ere, jedne političke kulture, jednog političkog odnosa, vojnog, strateškog. A kako su svi narodi u okruženju snašli i takozvana međunarodna zajednica je bila na njihovoj strani, a mi smo prkosili i surovo smo kažnjeni 90. godina. Od miljenika istorije postali smo ponovo loši momci, ponovo smo predstavljeni kao varvari, poslednji komunisti na svetu. Svi ratovi koji su desili na prostorima bivše Jugoslavije bili su ratovi koji su organizovani i sprovedeni iz zapadnih centara političke i geostrateške moći. Svi do jednog. Bilo ih je 4 rata. Svaki je bio organizovan, orkestriran, logistički pomognut i završen od strane Zapada. Kao što smo bili optuženi kao krivci za Prvi svjetski rat posle atentata Gavrila Principa na nadvojvodu Ferdinanda u Sarajevu, tako smo optuženi pred Haškim tribunalom za izazivanje najnovijih balkanskih ratova 90. Zapad mora da opravda sebe. Ako oni žele sebi svoj zločin i svoje krvave ruke da opravdaju i da operu, oni moraju da nađu nekoga drugoga ko će biti krivac. Hag je napravljen zbog Srba. Svi drugi su pušteni. A da ne govorimo o Albaniji samoj kao državi, koja je teritorijalno napala Srbiju 1999. godine i ušla na teritoriju kod Košara svojom vojskom, potpomognuto od strane engleskih specijalaca, američkih foka i francuskih legionara. Kao
po nekom ritualu pravljeni su neki zločini koji su pripisani Srbima, a onda su Srbi surovo kažnjeni. Tako je bilo i povodom eksplozije u ulici Vase Miskina, na Markalama. Prvi put je Srbija optužena da ona stoji iza te eksplozije i uvedene su joj sankcije. Posle Markala bombardovani su srpski položaj u Bosni, a posle operacije Račak krenulo se u bombardovanje Srbije. Postoji nešto što se zove u zapadnoj literaturi političkoj false flag, znači akcije koje se odvijaju pod lažnim zastavama. Upravo sve to što ste vi naveli, da ne pominjem, znači od ulice Vase Miskina pa do Račka, bile su akcije pod lažnim zastavama. Drugim rečima, to je Zapad organizovao da bi sebi napravio izgovor da bi određene vojne akcije sproveo. Jer Srbi nisu bili nikada toliko ludi. Mi možda jesmo pomalo lud narod, ništa manje, ništa više nego svi drugi zajedno. Znači nismo čak naročito ludi, ništa luđi od drugih. Ništa luđi nego i manje ludi, jer kroz što smo prošli, drugi bi nestali do sada, a mi nismo. Kod nas se samo potencira taj bes, ozlojeđenost i nešto što se zove ne damo se. Sad će tek da vide, sad se ne damo. To stalno taj bunt kod nas postoji. Gaze nas 200 godina zadnjih. Najmanje. I ne damo se. I nećemo se ni dati, jer nemamo kome. A da se vratimo na Račak. Hermann Hensch, Nemac, čovjek koji je bio član OEBS-ove verifikacione komisije, je došao u Račak i video je da svi koji su bili obučeni u civilna odela, slikao ih je, bili su obučeni u uniforme, slikao ih je, naoružane, sa UČK oznakama. I otišli u Skoplje, tamo im je bila baza. Nakon toga sedi u Skoplju u hotelu i gleda čoveka Rudolfa Scharpinga, ministra odbrane Nemačke, koji pokazuje slike na kojima su ti ljudi obučeni sada u civilna odela. A šta se desilo? Ko je preoblačio na BND agenti na licu mesta skidali su te teroriste, njihove uniforme, oblačili im civilno odela, poređali ih pored jednog zida kao žrtve koji su navodno tu izgubile živote. Kao civilne žrtve. Kao civilne žrtve. Rudolf Scharping ima preskonferenciju, velike fotografije tih navodnih civilnih žrtva pokazuje i naravno nemačka propaganda, nemačka ratna mašinerija stupa u dejstvo kao podrška NATO paktu i njihovoj odluci da vojno intervenišu na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Kao preduslov tome desila se konferencija u Rambouilletu. Rambouillet je bila konferencija gde je tom prilikom na 100 političara Savezne Republike Jugoslavije stavljen dokument koji je bio klasičan nacistički akt, kucan na 85 strana. U sekciji 2 na 45. strani oni su predvideli 28.000 NATO vojnika da uđe na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, da odgovara samo svojim državama koji ih šalju, svojim komandantima, da se, što kažu, rasprostru po čitavoj teritoriji tadašnje države i naravno da kontrolišu nešto što se zove najveći izvor prirodnog bogatstva na našoj teritoriji, a to je Kosovo i Metohiju. Jer zadnje 2000 godina Kosovo je bio uvek biser i dragulj za sve osvajače na ovoj teritoriji. Da ne govorim samo o rudniku Trepči, da ne govorim o lignitu, da govorimo o retkoj rudi bor koja se koristi za vasijonske istraživanja, da govorimo o drugim retkim, a važnim metalima, da govorimo o tome jer su svršili HARP sistem i na taj način su detektovali velika nalazišta, 3 trilijuna kubnih metara gasa, 1 trilijon barela nafte na Kosovu, koju je, dakle, akciju vojnu predvodio Wesley Clark, američki general, komandant NATO pakta, da bi se desilo sve na kraju što se desilo i da bi Wesley Clark angažovao Gustafson kompaniju za istraživanje rudnih bogatstava, a on je shareholder, znači vlasnik akcija kompanije Manas Petroleum, koja ima
diskrecijno pravo da vadi naftu i gas na Kosovu i Metohiji danas. Ljudi su bili šokirani kad je Madona Albright odmah posle NATO bombardovanja se pojavila kao zainteresovana za mobilnu telefoniju na teritoriji Kosova. Onda tu je bio provajder i Bernard Kouchner, koji je bio predstavnik Ujedinjenih nacija na Kosovu, a kasnije ministar spoljnih poslova Francuske. Njegov rođeni brat je vlasnik jedne mobilne telefonske kompanije na Kosmetu danas. To su ogromne pare mesečno koje dolaze. To su veliki milioni. Vi sami znate šta znači mobilna telefonija. Mobilni operator. A sam Bernard Kouchner je bio uključen i u trgovinu organima, što će te kasnije izaći na video. To se zataškava. Ali mi prvo nismo shvatili šta je strateški značaj Kosova. Zašto su oni toliko zainteresovani? Zašto su na strani Albanaca, a nisu na strani Srba? Sami sebi delujemo neuporedivo simpatičnije i modernije i zapadnije nego što su Albanci, a mi smo uvek krivci za sve, a svi su drugi dobri momci. O čemu se radi? Kako je počeo taj srpski tragični nesporazum sa svetom? Ili se oni bore za vrlo konkretne stvari? Jedino smo mi vodili ratove bez koristi. Oni vode ratove da bi neku korist stekao. Zapad svaki rat vodi radi koristi. Kao što Irak je rat za naftu, kao što je Afganistan rat za opijum. Zašto je rat na Kosovu? Postoje veliki interes i duboki razlozi zašto je bio rat na Kosovu. Postavili ste ključna pitanja i na ta ključna pitanja valja odgovoriti temeljito, ali vrlo kratko. Treći svetski rat je počeo. On samo nije obznanjen da se vodi. Počeo je 11. septembra... kažu da nikad rata više neće biti. Počeo je 11. septembra 2001. godine kada su Amerikanci napali sami sebe i srušili svoje kule bliznakinje. I kad su optužili navodno neke Afganistanci iz pećine da su oni bili kadri i sposobni da vozeći 5 sati Cessnu mogu da voze moderne avione. Pa to ni deca kad gledaju crteni film ne bi prihvatila kao istinu. Nemoguća misija. Apsolutno nemoguća misija. Uostalom, i Osama Bin Laden, koji je proglašen za najvećeg teroristu na svetu, je bio na platnom spisku CIA, kao uostalom i Saddam Hussein. Ne samo na platnom spisku CIA, nego su to ljudi koji su dobijali apsolutnu logistiku, koji su bili organizovani, koji su radili za interese Amerike. CIA je jedna organizacija koja je takva kakva je, više teroristička nego što je politička, jer ona se bavi svim oblicima terorizma i pothranjuje terorizam svud u svetu. Samo za zadnjih nekoliko decenija od formiranja 1947. godine CIA, nakon OSS-a, dolazimo do toga da je stradalo oko 6 miliona civila u akcijama koji su oni organizovali. Ali sada to na stranu. Da se vratimo na prethodno pitanje... A oni šire slobodu i demokratiju? Naravno. U interesu njihovih poslodavaca, na štetu onih u čije domove dolaze na razne načine, preko raketa navođenih, dronova, osiromašenog uranijuma. 3 tone osiromašenog uranijuma je bačeno na našu teritoriju. Poluraspad sistema je 4.500 godina. Iako govorimo sad unazad, čitava pisana ljudska istorija je 4.500 godina i znači od 99. novih 4.500 godina taj uranijum će da zrači, ljudi će se razboljevati, dobijati rak, kancer, umirati od toga, deca se rađati bez zubova, životinje sa 2 glave ili bez 1 noge. To su rezultati njihove demokratije. Da se vratimo na Kosovo i da se vratimo na pitanje zašto smo mi tako sebi lepi i zgodni, a drugima ne. Srbija je zemlja koja ima tradiciju. Srbi su narod zaista sa jednim božanskim darom i nas je Bog smestio tu na vetrometinu. Mnogo smo propatili, verovatno ćemo još, ali ukoliko izdržimo, opstaćemo. A muče nas zbog lepote, muče nas jer smo simpatični, jer smo šarmantni. Muče nas zbog položaja koji imamo, zbog zemlje koju držimo, zbog toga što istorijski vredimo, za razliku od Albanaca. Šta su Albanci? Albanci su društveno beskoristan, istorijski nebitan narod. Von Bismarck na Berlinskom kongresu 1878. godine, posle prve Prizrenske lige, kad su napravili iste te godine Albanci u Prizrenu pod patronatom
engleske tajne službe u dogovoru sa Otomanskim carstvom da bi diskreditovali srpski interese na Berlinskom kongresu, oni su slali svoje izaslanike, pa čak i na Berlinski kongres. Von Bismarck, kancelar prvog nemačkog rajha, je rekao: albanska nacija ne postoji, s vama neću da razgovaram. Još jednu stvar rekao vrlo važno. Srbi i mi Nemci, kad bi se ujedinili i organizovali, pokorili bi Evropu. Ovo su reči von Bismarcka. Zašto se to nikad nije desilo? Istorijski tokovi su čudni. Istorija je, mi koju je poznajemo, kako je poznajemo, lažna. Mi živimo u istorijskom hologramu. Sve je vice versa, znači sve je naopačke, naglavačke. Pisana istorija je pisana od strane pobednika, a pobednici su oni koji su kreirali ratove. Pobednici su najveći zlikovci, najveći ubice, masovne ubice, genocidne ubice, koje koriste oružja za masovno uništenje ljudske populacije, što je na kraju krajeva i jedan od momenata vrlo tvrdo zapisan u toj agendi koju sam pomenuo. Jer njihova agenda je da se smanji ljudska populacija na 1 milijardu, a u Atlanti, u Americi, u gradu Atlanta, postoji spomenik, kameni spomenik, na 8 jezika je napisan svetskih, gde kaže ljudska populacija treba da bude 500 miliona ljudi. Svi preko 500 miliona ljudi su višak. Treći svetski rat koji je u toku, koji sam pomenuo da je počeo 11. septembra 2001. godine, a nije objavljen, nije obznanjen, je rat koji će dovesti do smaknuća velikog broja ljudi. Koliko će biti dozvoljeno da bude Srba? Nema, dozvoljeno Srba. Nas i ovako nema mnogo, tako da mi smo verovatno jedna statistička greška ako govorimo o tom broju koji ne žele da unište. Njima nije bitno... Mi nikako ne možemo da shvatimo šta su se nas vezali, šta su krenuli na ovu našu sirotinju, da imamo naftu, da imamo heroin, da imamo bilo šta vredno, pa da su krenuli na nas. Ali ceo svet se obrušio. Zašto? Ceo zapadni svet. Sad imamo koncept jedan koji je do sada bio, do pre neku godinu, vrlo aktivan i aktuelan. To je koncept atlantizma koji predvode Amerikanci, Englezi i ta evropska politika, koja u stvari nije politika, nego jedna genocidna politika. I imamo drugi koncept evroazijskog političkog delovanja koji predvodi Rusija, Kina, Indija. U tom konceptu je naš izlaz i naša budućnost. Evroazija. Ma neće nas ni tamo, kad su Milošević i Šešelj nudili konfederaciju Rusija, Belorusija, Kazahstan i Srbija, ni tamo nas nisu hteli. Slobodan Milošević je nudio i Grcima konfederaciju da nas prime preko veze u NATO pakt i to nije prošlo. Nas očigledno niko neće. Jedno pitanje. Kad je tada Slobodan Milošević nudio Rusima tu vrstu političke saradnje i saveza, ko je bio na vlasti u Rusiji? Boris Jeljcin. Tačno. A ko je bio Boris Jeljcin? To je bio čovek koga je Milošević hteo da smeni zbog izdaje ruskih nacionalnih interesa. I nije čudo što taj čovek nije hteo da brani Srbe. Boris Jeljcin je čovek koji je prvo izdao ruske nacionalne interese, što je istina. Boris Jeljcin, pored toga što je bio svaki dan pijan, nije vodio rusku politiku. To su vodili ljudi koji su postavile zapadne tajne službe i koji su stavile u njegov kabinet i u rusku vladu. Ali za koga je radio Slobodan Milošević kad je ostvario sve američke strateške interese na Balkanu, a ni jedan srpski? Dakle, nijedan potez tada u to doba koji je eventualno bio u cilju ostvarenja ili podržavanja srpskih nacionalnih državnih i strateških interesa nije mogo biti podržan od strane Rusije, jer Jeljcin je bio zapadni igrač i zaštitnik njihovih interesa i u Ruskoj federaciji i na Balkanu. A da ne pominjemo Černomirdina, koji je jedan negativan lik do zla Boga, čovek koji je čak i neke odluke Borisa Jeljcina krivo sprovodio kao predsjednik vlade u delo ili ne sprovodio. 1999. godine, kad je bilo pitanje bombardovanja, ovo je mala digresija o Černomirdinu, Boris Jeljcin je dozvolio da se raketni sistemi zaštite neba
S-300. S-300 prodaju u Srbiji. Dozvolio je i rekao da se to učini. Došao je Černomirdin ovde u Beograd i o tome reč nije rekao i nije dao da se realizuje kao predsjednik vlade. Kasnije što je dobio kritiku od Jeljcina zašto nije to uradio, bilo je kasno. Bombardovanje je počelo, mogućnost transporta instalacije toga sistema nije imala čime da se brani i tako dalje, i tako dalje. Tako da to su istorijski momenti koji se nisu podudarali. Momenti pojavljivanja i delovanja Slobodana Miloševića, koga apsolutno ne brani za mnoge greške koje je počinio, mada je to bilo zlo vreme, teško je bilo biti efikasan u takvim međunarodnim okolnostima, jer tad je bio svet već unipolaran. Čak i ta velika Rusija, ruski medved pao na kolena, a ne mala Srbija. I s druge strane... Kad su to mogli da rade Rusi, čemu smo mi mogli da se nadamo prkoseći Americi i međunarodnoj zajednici? Dakle, Bill Clinton je tada rekao da ukoliko Srbija ne prihvati one uslove koje sam pomenuo iz Rambujea, da će dovesti u kameno doba, bombardovanjem. To je uradio. Kad su Černomirdin i Marti Ahtisaari doneli ultimatum Slobodanu Miloševiću, Ahtisaari je rekao da će Srbiju pretvoriti da bude ravna kod Tepsija. Gospodin Marti Ahtisaari, čovek, bivši danski predsjednik, čovek koji je... Finski, pardon. Malo brkam te male zemlje, pa Finska, Danska, meni to dođe na isto. To je ozbiljna Nokia zemlja. Jeste. Taman tolika koliki Nokia aparat. Finski predsjednik, čovek koji je dobio pare da bi svoj plan o nezavisnosti i statusu Kosmeta ili Kosova, kako oni kažu, stavio u prvi plan. Čovek koji je dobio pare od Bedžeta Pecolija. Dobije pare neke na račun, dobije pare direktno u ruke u Prištini od Pecolijevih ljudi koji su mu 2 srebrna kofera iz jednoga Mercedesa diplomatskim tablicama crne boje odneli u predstavništvo Evropske unije u Prištini. Znači imamo svedoke, imamo ljude, imamo slike, imamo sve. Čovek koji je dobio nakon toga Nobelovu nagradu za mir. Kad je Henry Kissinger dobio Nobelovu nagradu za mir, onda je potpuno jasno da je to više sve smešno. Mi smo dozvolili da prvu pobunu na Kosovu povede Sigurimi. Tad je moćna UDBA bila na vrhuncu. Nije mogla ni Sigurimiju ništa. Albanci su uspeli od pokreta koji je podržavao Envera Hodžu da postanu priznati borci za slobodu, a mi agresori. I da albanska mafija, zapravo i albanski lobi, vlada Amerikom. Što to nije uspeo ni srpski lobi, ni srpska UDBA. Niko nam nije kriv. Ne vlada albanski lobi Amerikom. Albanski lobi je samo u funkciji američkih interesa. Oni su vrlo korisni, loši momci, prljavi momci. Oni su od Kosova napravili narkodržavu. To je crna rupa Evrope. Dobro, ali Srbi su posle otkrivanja i Zemunskog klana i klana Šarića proglašeni za najveće narkodilere na svetu koji desetine milijardi dolara, evra zarađuju i niko više ne pominje da su glavni narkodileri u Evropi Albanci. Dobro ste procenili. Da li on tu nešto smeta? Da li nešto para uši? Ko je veći narkodiler? Da li Srbi, da li Albanci? Danas imamo na Kosovu 100.000 ljudi svakoga momenta koji je direktno angažovan u dilovanje droge. U transport, u proizvodnju, slanje te droge na zapad. Svakoga sekunda 100.000 ljudi. Ali oni glavni kažu centar da Srbi truju zapad kokainom iz Kolumbije. Evo sada govorim, to su naravno dečje igre. Čitavu priču oko trgovine kokainom vodi američka DEA. To je Agencija za borbu protiv narkotika. A kažu da su Srbi pobedili DEA i zato su surovo kažnjeni. Glavni organizator trgovine narkoticima je u svetu DEA i CIA. Glavni organizatori... A oni se tobože bore protiv... Oni se bore protiv onih koji nisu u njihovom sistemu. A zašto Srbi, ako su već hteli da švercuju drogu, nisu to radili pod američkim kišobranom, kako to bezbedno Albanci rade? A ko je rekao da nisu? Ko je rekao da nisu? Za koga su radili Šarići? Da li za DEA-u, CIA-u ili za DB? I za DEA-u, i za CIA-u, i za BIA-u. Za sve njih. Onoga momenta kada... Je to ista organizacija?
Apsolutno. DEA, BIA, CIA, je to isto sve? Sve je to... Sad je to sve isto. Isto, ništa više, ništa manje. Znači, onog momenta dok vi služite i koristite određenim političkim strateškim interesima, vi ste dobar momak. Onog momenta kada prestanete da budete njima od koristi, postajete loš momak. I onda se samo okrene oštrica noža prema vama i vi ste završili svoju priču. Kad će Srbi konačno biti rehabilitovani? Onog momenta kada opstanu i kada pobede u svom opstanku. To je dug proces. Koga Srbi više mogu da pobede osim da unište sami sebe? Ne, prvo moraju da pobede sebe. Sve ono što je loše u samima sebi moramo pobediti. Znači, to da budemo male bubašvabe, da budemo izdajnici, da budemo prodane duše, da budemo jajare. Ne bi nam bilo prvi put, i čak su se i nemački generali za vreme nacističke okupacije žalili što Srbi prijavljuju jedan drugoga, da su najveće drukare u okupiranoj Evropi. Ne treba mi sebe mnogo da idealizujemo. Nismo ni mi baš cvećke. U tom pogledu naravno ne. To se desilo kada je Wehrmacht došao u Srbiju 1941. godine, onda su oni napravili obznanu jednu, gde su rekli da će nagraditi sve one koji im daju korisne informacije. Dotok korisnih informacija je toliko bio velik da oni nisu stigli da ih obrade. Onda su zamolili te denuncijante i špijune, žbirove svojih najbližih prijatelja, rođaka, srodnika, sugrađana, nemojte više da dolazite, molim vas, ne možemo da stignemo da obrađujemo vaše prijave. Tako je bilo. A to se ponovilo i 90. godine. Sve najgore priče o Srbima potekle su iz Beograda. To je pitanje. Ko je bio autor tih priča? Možda neki ljudi koji imaju srpske imena, ali su radili za strane centre moći. I dan danas imate takve po novinama, raznim novinama. I po Kuriru, i po Blicu, i po Politici, i Novostima. Ljudi koji su plaćeni strani agenti. I oni imaju srpsko ime i prezime. Ali rade za tuđe interese. Ti vodiš Centar za antiterorizam. Prijatelji su ti bivši šefovi vojne bezbednosti, BIA. Jeste vi uvatili nekog od tih agenata koji rade Srbiju o glavi? Naš zadatak i polje rada nije hvatanje, naravno, tih agenata. Naš je zadatak nešto drugo. Mi to radimo na naučnoj osnovi, na međunarodnim konferencijama. A operativno to treba da radi državna agencija koja je naravno dobila kredibilitet i zadatak da to radi. Sad je pitanje koliko oni to rade. Ako mene pitate da li to rade dobro, ne rade. Ako mene pitate da li to rade dovoljno, ne rade ni dovoljno. Ako mene pitate da li treba da rade sve to po zakonu, kaže moraju da rade po zakonu. Ne može zakon da se tumači ovako i onako. On je jasan, precizan. Kad je poslednji strani agent uhapšen u Srbiji pre nego što je došao na vlast? Ja ne pamtim, a vi? Ni ja nešto ne pamtim. Znači nije. Setili bi se bar jednog. Ako već nije došao na vlast, taj strani agent, on je makar odlikovan za zasluge za narod. Oni se uglavnom odlikuju, kao i čovek koji je bio predsjednik Austrije, pa je pre toga bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kurt Waldheim, pa je pre toga bio nemački vojnik, kapetan, poručnik Wehrmachta. Na Kozari. Na Kozari je 60... Pa je dobio Titovo najveće odlikovanje. 63.000 i nije samo to. On je 63.000 civila lično organizovao, transportovao u Jasenovac, u konclogor i nakon toga u nemačke logore, deo njih. Ante Pavelić ga je odlikovao srebrnom kolajnom kralja Zvonimira za zasluge koje je učinio na Kozari, zato što je 63.000 srpskih civila, nejači, dece, majki i staraca odveo u logore i pobio. Ja ne razumem zašto tolika ljutnja na Kurta Waldheima, kad je jako pomogao Titu oko stvaranja pokreta nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama i njihovih inicijativa. Pa Kurt Waldheim tada nije bio u prilici da to niti pomaže, niti odmaže. To su radili neki drugi ljudi. To su radili opet agenti sa Zapada. Ali posljednja državna tajna je da su zapravo udbaši naši, pošto nisu znali šta da rade sa Kurtom Waldheimom, prodali ga Rusima, a onda i za njih svršio neke poslove. Istina je to. Tako je bilo. Šta tu ima sporno onda?
Pa sporno je sve. Znači sve je prljavo, sve je namešteno, kao i sama uloga Josipa Broza ili Ambroza Josipa, lažnoga Josipa Broza, čoveka, igrača Vatikana. Nemoj tako da pričaš, bio si Titov pionir. Pa onoliko koliko su me bili terali iz škole osnovne da budem, ne više od toga. Kao i sve nas. A i tvoj otac je bio Titov udbaš. Pa nije bio Titov, srećom. Nego bio Rankovićev. Bio Rankovićev. On je kao mlad Mihajlo, moj otac Miško, mlad, 16 godina, otišao u Partizane, 7. Crnogorska, 10. Nikšić, Podgorica, u stvari Podgorica, Nikšić, pa onda Danilograd, vodili borbe, pa onda preko Bosne, sve do 45. do Beograda. I nakon toga ulazi u Saveznu udbu i tamo je bio do 66. godine, do Brijanskog plenuma. Njegovih 39 godina starosti je bio kraj njegove aktivne službe. Kad je Ranković bio smenjen, on je bio jedan od onih koji je bio smenjen zajedno s njim. I to je bio kraj njegovog rada za državu Srbije. Šta je radio posle? Bavio se nekim svojim privatnim poslovima. Da opstane, da preživi. A šta ti je pričao o tom svom herojskom radu za udbu? Pa nije to bilo herojstva velikoga, to su bile ipak stvari koje su bile na nekom nivou. Radio je poslove koji su mu bili poveravani. On je završio tu školu, takozvanu udbinu školu, trajala je 3 godine, tu na Senjaku je bila zgrada. Nakon toga je dobio, naravno, zadatke koje je dobio, a jedan od momenta, sad se prisjećam njegove priče, ne znam tačno ime čoveka koji je bio desna ruka Envera Hodže iz Albanije. On je pokušao da tome diktatoru izbegne zajedno sa majkom, starom majkom, ženom i 2 dece. Oni su krenuli preko granice iz Albanije za Jugoslaviju. Nažalost, noć je bila i naišli su neku patrolu vojnu, pograničnu albanske vojske i strah, noć, nevolja. Raštrkali su se. On je uspio da pobegne. Uhvatili su mu majku, ženu i 2 dece, male. Sve su njih poveli u logoru gde su i skončali. On je ovde došao u Beograd i... On se zvao Maljoku. Da. Tačno, Maljoku. I napisao memoare koji su štampani tek 90. godina u Beogradu. Moj otac je bio sa njim nekoliko meseci, imali su jednu vilu pod Avalom, on je po svom zadatku bio sa njim svaki dan, svaku noć, svaki tren. Non stop. Govorio mi je koliko je bio nervozan, koliko je bio u stvari blag čovek, ali mnogo nesrećan i mnogo nervozan, znao je šta mu se desilo sa porodicom. To ga je mnogo pogodilo. I na kraju čovjek je izvršio samoubistvo. A njegovi memoari čekali su nekoliko decenija da budu štampani tek posle smrti Envera Hodže u Albaniji. Postoji neka priča da se svi vi, deca komunizma, da čovjek nije mogao da radi za udbu, ili kako se već zove, ako mu već otac nije radio za tu organizaciju. I da ste svi vi vrbovani po toj liniji nepotizma. Da li je to istina? Kad sam ja u pitanju, to definitivno nije istina. I ja tome šablonu ne pripadam. Ja nisam... Svi šefovi koji su čak i posle demokratskih promena u Srbiji došli na čelo DB-a, BIA, su zapravo sinovi bivših udbaša. Dobro, ja nisam bio na čelu DB-a niti BIA. Možda nisam još. Vidjet ćemo, možda se to i ostvari. Život je pred tobom. Da. Aktivan politički život je predamnom. Prevashodno, zahvaljujući preporodu Srbije, nadam se da će ta priča da zaživi, da će imati veliki broj pristalici i sledbenika, jer to je preporod prvo duha, čoveka, domaćina, porodice. Ono što je suština, porodice. Ali ti si bio svedok raznih istorijskih događaja koji su bili predigra za ono što će nam se desiti. Tad si bio šef protokola tadašnje Savezne skupštine. Bio si u pratnji ljudi koji će odigrati veoma značajnu ulogu u razbijanju Jugoslavije i u izazivanju balkanskih ratova. Kako je to počelo? Pa ako se vratim malo unazad, početkom 80. godina ja sam posle odrađene 2 konferencije za Ujedinjene nacije, UNESCO i UNCTAD, počeo da radim kao novinar u Tanjugu i nakon Tanjuga nepuna godina dana prešao sam u Savezni parlament. To je bilo 83. godine.
Već 1984. godine dolaze u posetu bardovi svetski, politički toga doba. To su zaista bili državnici, ma koliko neko bio nama drag ili ne bio drag. Prvo François Mitterrand. Ako se ne varam, decembar 1983. godine, onda januar 1984. Helmut Kohl. Onda su redom dolazili Indira Gandhi, Mugabe, Yasuhiro Nakasone, premijer Japana, Gorbačov. Ali ono što je bitno, ovo moram da izgovorim sada malo podrobnije. 1984. godine, leto je bilo, mislim da je bio juli mesec, Franz Josef Strauss. Kancelar Bavarske. Tada kancelar Bavarske, a krajem 50. godina i 60. bio je ministar financija i ministar odbrane Nemačke. Čak u 2 mandata, s tim što mu je drugi mandat zbog neke afere prekinut negde na početku toga drugog mandata, ukupno 5 godina ministar odbrane. On dolazi u Beograd nakon posete Albaniji. I tom prilikom, naravno, ja organizujem čitavu posetu. Bila je koncipirana tako da idemo u Beograd, Zagreb, Ljubljanu. U Beogradu smo obavili svoje političke razgovore, u stvari on, ja sam sve to organizovao, pripremio, bio s njim. Nakon toga idemo za Zagreb, dolazimo u Zagreb, obave se razgovori tamo, spavamo u Banskim dvorima, sutradan ujutru, fin dan, lagano se pakujemo za Ljubljanu, krećemo negde na pola puta, mene policija iz Eskort obaveštava da stanemo kod prvog motela, kolona lagano skreće do motela, oni mene obaveštavaju da su dobili informaciju da je njegova supruga poginula. Bila je automobilom negde na putu od svoga mesta pored Minhena do nekoga drugoga mesta, sletela je s puta, udarila u drvo i da je poginula. I da ja to njemu moram da saopštim. Zajedno sa njim u pratnjima je bio Franz Georg Strauss, sin. Ja sam ga pozvao na stranu i njega i njegovog sina. Rekao sam da mi je žao što moram to da mu kažem i saopštim i da je tužna vest da je žena nastradala. Počeo da plače kao malo dete. On i sin su pali jedan drugom u zagrljaj. Bila je tužna scena, naravno. Poseta se prekinula. Pravo smo otišli za aerodrom kod Maribora. On je seo na neki vanredan avion, otišao za Minhen i to je bio kraj te posete. Zašto je njega sada pominjem? Dok je Josip Broz bio živ, a dešava se godina 76. i 77. Ovo su jako važni detalji. Ovo malo ljudi zna. Franz Josef Strauss, po kome se u Minhenu od 1992. godine aerodrom zove Franz Josef Strauss, je bio čovjek koji je predvodio jednu zapadnu ekipu pregovarača koji su trebali da izvrše prekomponovanje Jugoslavije još za života Josipa Broza. U toj ekipi bio je engleski predstavnik Crosby, bio je predstavnik Vatikana Paolo Viola, bio je predstavnik španske vlade, bivši ministar Velja, bio je Franz Josef Strauss kao domaćin i bio je Pierre-Marie Gallois, francuski pilot iz Drugog svjetskog rata. Šef kabineta generala de Gaulle, otac atomske bombe francuske i veliki geostrateg i veliki prijatelj Srba. Njih 5 sede na jednoj farmi, pored Minhena. Karte na sto, zadatke ispred sebe i oni imaju zadatak da izvrše prekomponovanje Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza. To su podaci koje je izneo Pierre-Marie Gallois kao aktivni učesnik za svoga života. Šta se dešavalo u to doba, ko je bio prisutan, koje su zadatke imali. Sve ono što su oni tada uradili, to se lagano nakon Titove smrti sprovodilo u delo. I sada kada ja dolazim u priliku da učestvujem kao mlad čovek, profesionalac u parlamentu, dobijam zadatak da idem sa mnogo delegacija i zadatak i obavezu, i priliku i nepriliku na Kosovo i Metohiju. Jer nekako je u to doba, 80. godine, bilo jako interesantno. Svaka delegacija koja je došla, ona je htela, ne htela, išla na Kosovo i Metohiju.
kao šef protokola Savezne skupštine mogo si da pratiš šta nam se sprema. Tu su bile često i parlamentarne delegacije, poseta istaknutih državnika. Šta si mogao da zaključiš? Bio sam u prilici da organizujem mnogo poseta Kosovu i Metohiji, pored Beograda i drugih republika tada bivše Jugoslavije. Savezni parlament je bio autoritet od institucije ili institucije sa autoritetom. Kosovo i Metohija je bio mesto poseta gotovo svih stranih delegacija, pogotovo sa zapada. Svi redom. I britanski parlament, i NATO pakt delegacije, i Ruska duma, i francuski parlament, i kanadski parlament, i nemački Bundestag. Sada, kad sam pomenuo nemački Bundestag, predsjednik odbora za spoljnu politiku, tada, 90. ne znam, prve, druge godine, bio je Hans-Peter Sterken. Stari gospodin, fini gospodin. Putovali smo za Prištinu kolima. I u razgovoru do dole imali smo dosta vremena, najmanje 4-5 sati razgovora, svašta smo kao priče pričali, pa između ostaloga ja sam njemu rekao, delegacija ide na razgovore kod drugove, ja znam program, naravno radio sam na njemu i rekao sam da je red da ja budem na tim razgovorima. On je rekao, vidjet će kada dođem u Prištinu da sa domaćinom razgovara. Stigli smo u Prištinu, razgovore sa Rugovom, pozvao me na stranu i rekao, domaćini ne bi hteli da vi budete prisutni na razgovorima jer neće imati slobodu komunikacije. Ja sam rekao, dobro, ti su razgovori obavili, dolazi mesec dana kasnije druga delegacija, Francuske. I ja sa šefom delegacije obavim isti razgovor i on kaže, da, naravno, idete s nama unutra u razgovore. To je bilo sedište DSK, Demokratskog saveza Kosova, iza stadiona Prištine, u Prištini. Neke barake. I mi sedamo svi, velika delegacija, oni dele materijale. Fino spremljene u fasciklu, podebela fascikla, razgovori se obave i naravno dolazi Rugova, zdravi se sa svima pojedinačno, pa tako i sa mnom. Od jednog nameštenog, srdačnog rukovanja, kad je video, naravno znao me od ranije, da sam ja tu, a nije mogao da mi izbaci, zaledio mu se pogled i osmeh na licu. Nastavio je dalje i tu se razgovori završe posle sat i po. Ja naravno materijal uzimam u ruke, pregledam materijal, mapa Velike Albanije, Ustav Velike Albanije, zakoni Velike Albanije, sve što je bilo vezano za Veliku Albaniju, to je Rugova dao i davao svakoj delegaciji, uključujući delegaciju Nemačkog Bundestaga, Hansa Petera Šterkena, delegaciju Francuskog parlamenta i svaku drugu delegaciju. Tako da niko ne može da kaže da tada Rugova i da Zapad nisu bili orkestrirani, organizovani i da su radili isti posao u istom pravcu, sa istim rezultatom. I ovo sam priču već ispričao u nekim razgovorima za medije, ali ponovit ću je. Fehmi Agan i ja nakon razgovora izlazimo zajedno i pokojni Fehmi Agan, koga su opet ubili tokom bombardovanja sami Šiptari, zašto ne znam, ali to je već njihova stvar, kažem njemu, zašto žrtvuje živote te dece koje skaču oko nas, igraju se. A on kaže ovako, moj prijatelju, kaže, koga ovce, toga i livada. Drugim rečima, mi ćemo da zaposednemo teritoriju svojim narodom i onda teritorija srpska, sveta srpska zemlja, Kosmet, bit će naša. I tako je za sada. Međutim, tako neće biti do kraja. Silom oteto, silom će biti vraćeno. Ako ne može na drugi način. Ovo je zakon, Božji zakon. Jesi ti video da ćemo izgubiti Kosovo? Video sam, naravno, ali sam video kako. Video sam mnogo grešaka koje su Kako je moguće da su Albanci bili toliko pametniji od nas, da su oni svoj nacionalni program ostvarili, a da smo mi izgubili
i proćerdali 200 godina moderne srpske istorije. Nisu Albanci bili ništa pametniji niti organizovaniji. Oni su oduvek bili samo jedan adut u rukama Zapada, prevashodno engleske politike. Još od Berlinskog kongresa, engleska politika je bila dvolična politika. Kada je Otomanska carevina već bila lagano na izdisaju, to je bilo vreme Berlinskog kongresa, 1878. godine, Englezi pomažu Šiptarima, odnosno Albancima, da naprave prvu Prizrensku ligu. Dobro, ali zašto neko nije sa zapada zaigrao na nas, nego su zaigrali na sve naše neprijatelje? Oni su napravili prvu Prizrensku ligu. I prva Prizrenska liga je bio vojno-politički savez. Oni su imali podršku engleske vlade, engleske krune. A istovremeno, Britanci šalju svoje agente koji šetaju po teritoriji tada Srbije i koji govore kako su Srbi njihovi saveznici, šire tu s jedne strane defetizam, a s druge strane lažnu... Uostalom, Englezi su podmetnuli ili Garašaninu načrtanije, a onda je optužen za velikosrpski nacionalni program i čak 90-ih su nas optuživali za načrtanije iz 19. veka koji su napisali Englezi. U to doba, 1899. godine, dakle, vlada Kraljevine Srbije izdaje plavu knjigu. O zločinima Albanaca nad Srbima na Kosovu. Plava knjiga je imala u sadržaju svom sve podatke o progonu u periodu od 1890. do 1899. godine, u periodu od 9 godina, konkretne podatke da zbog zločina albanskih terorista na toj teritoriji 60.000 Srba sa teritorije Kosmeta je prešlo ovamo prema Beogradu. U to doba. Kad su Srbi izgubili većinu na Kosovu? To je u prvoj polovini 20. veka. Dakle, poslednji, pred Drugi svjetski rat, popis je bio 39. godine. Po tom popisu Srbi i Šiptari su bili otprilike negde tu barabar. Srbi su uglavnom živjeli po gradovima, a Albanci po selima. Da, oni su stočarski narod, došli su tu iz Male Azije, to je istorija jedina prava Albanije, Albanaca, Šiptara. A oni kažu da su starosedeoci, da su oni Iliri i da imaju najveća istorijska prava na Balkanu, jer su Sloveni samo doseljenici. Naravno da to nije istina, to je sada pitanje za neke druge ljude, za stručnjake koji to bolje znaju. Naravno i mi znamo nešto o tome. A švajcarski jedan institut je pre nekog godina napravio DNK analizu naroda na Balkanu i ispalo je da više ilirske krvi ima u Srbima nego u Albancima. Naravno. Oni su stočarski narod, oni su došli tamo sa obala Crnog mora, ne sa obala, nego iz planina iznad obala, bolje reći. I kao takvi oni su rak rana ovoga prostora i oni se koriste kao tempirana bomba za sve akcije koje Zapad želi da sprovede na ovim teritorijama protiv istorijskih naroda, poput Grka, Srba, samo protiv nas u stvari. I to i čini. Zašto dozvoljavaju svima, i Veliku Albaniju, i Veliku Hrvatsku, zašto nama nisu dali da koji ljudi napravimo Veliku Srbiju? Ne mora nama niko da napravimo Veliku Srbiju, mi ćemo je napraviti primerenu nama i našim istorijskim korenima, istorijskim potrebama. Ali sad poslije svega se ne zna koliko Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika i da će ovo rasparčavanje da se nastavi. Uvijek postavljate pitanje zašto. Odgovor je Rusija i ruski interesi. 21. vek, u kome smo već 13 godina, je vek borbe za pitku vodu, za nove teritorije i za resurse. Nama je Kosovo uzeto iz nekoliko razloga. Prvo, iz resursa. Razloga resursa. 5 triliona dolara, 5.000 milijardi dolara. A nije nam uzeto zato, kao što kažu sada zapadne diplomate, da smo mi izgubili istorijsko pravo na vladavinu Kosovo zato što smo terorisali Albance i kršili ljudska prava i nismo umeli da kontrolišemo tu teritoriju. Naravno da to nije istina, laž nema granice, a njihova bestidnost isto tako. To čak je toliko mizerno da je za mene bespotrebno da komentarišem. Uostalom, svaki narod gubi teritoriju kad izgubi rat.
A mi smo je izgubili iako smo pobedili NATO pakt. Ko je rekao da neće biti ratova još? Ko je rekao da je budućnost završena juče? Nećemo valjda biti, opet vidimo se u sledećem ratu. Sigurno će biti tako. A mi smo za vreme ovih 90-ih se tešili, kaže, nema nam spasa bez trećeg svetskog rata. I čekajući treći svetski rat, Srbija je raskomodana i upropašćena. Upravo zbog toga je Srbija raskomadana i upropašćena, što se taj treći svetski rat, kako rekoh, priprema. Stalno su oblagali taj treći svetski rat. Da je došao ranije, Srbi bi tu, kao u svakom svetskom ratu, bili na strani pobednika i pobedili bi. Ali pošto smo bili sami, mora da smo izgubili. Postoje planovi velikih sila koje oni pokušavaju da artikulišu. Postoje neke stvari koje oni ne mogu da baš sve predodrede, ne mogu da prepoznaju na vreme i ne mogu da utiču na sve. To se desilo sa dolaskom Vladimira Putina na čelo Rusije. Od jedne zemlje i ekonomije koja je bila potpuno u debaklu i kolapsu, on je vratio prvo autoritet i suverenitet ruskoj državi i narodu, nakon toga vratio je poverenje i snagu. I dalje to radi. Ali on je ozbiljan državnik i njemu su važni dobri odnosi sa Nemačkom i Severni tok, čiji je direktor bivši nemački kancelar Šreder, nego zaštita i onako upropašćenih Srba. To nije kraj priče. To je možda samo konstatacija trenutna. Ono što želim da kažem do kraja jeste da čitava priča oko nas se vrti. Kad sam rekao za Kosovo i Metohiju da su vrednosti 5.000 milijardi dolara procenjene, detektovane vrednosti rudnih bogatstava na Kosovo i Metohiji. Znači, to će neko da ukrade. I ukrali su. Englezi su uzeli Trepču, deo Nemaca je tamo, pa Trepča je bila njihova i ranije. Nije bila njihova. Oni su eksploatisali po ugovoru sa vladom Kraljevine Jugoslavije. Ako se sećate, Nikola Pašić je pravio sa njima ugovore o eksploataciji. Kad je počeo Drugi svetski rat, uzeli su Nemci Trepču. A možda bi nama ostavili Kosovo da smo mi priznali te koncesije za korišćenje prirodnih bogatstava. To je veliko pitanje. Da smo mi dozvolili NATO bazu u Srbiji. Tražili su 3 NATO baze u Srbiji, ne jednu. Gde? Tražili su u Novom Sadu, tražili su u Boki i tražili su na Kosovu. Dobili su na silu samo ovu na Kosovu i ona je jedna od najvećih u svetu. Bonstil. A šta je bitno? Bitno je da se tu nalazi velika teritorija pod vojnom bazom. Velika teritorija, govorimo o srpskoj zemlji. A Milošević zašto nije dao NATO bazu? Da li vi znate sagovornik koji je pravo? Milan Milutinović. A znate zašto? Zato što je živi on, a živi, nažalost, Madeleine Albright. Ona možda pregovara da progovori u stvari o tome šta je on pregovarao tada sa Madeleine Albright i da kaže šta je on nudio Albrightovoj na Kosovu i Metohiji. On je nudio vojnu bazu. Zašto ona nije prihvatila? Koju oni nisu hteli da prihvate, jer je to u tom momentu njima bilo malo. Oni su hteli drugačiji sada koncept da naprave i napravili su ga. Čak su odbili tu ponudu. Milan Milutinović je o tome uostalom govorio u čuvenoj seriji BBC-a Smrt Jugoslavije. Eto. Znači, tu nema nikakve tajne. Eto, nije tajna, ali eto, podsjećam na tu činjenicu. Još jedna stvar jako bitna. Druga stvar zašto je Kosovo uzeto od strane Srbije za sad. Privremeno, okupirano. To je status. Privremeno okupirana teritorija od strane Srbije. Naime, od strane NATO pakta, srpska teritorija, srpska zemlja, sveta srpska zemlja. Razlog je što se želi za pripremu toga Trećeg svetskog rata na vreme stvoriti potkovica oko Rusije. Jer Treći svetski rat će se voditi na Srednjem istoku. Taj rat će biti fundamentalan, dubok, mnogo krvav, mnogo opasan i on će zapretiti čitavoj zapadnoj civilizaciji njenim opstankom. Nakon toga rata... Hoće Srbe mimo ići taj Treći svetski rat? Delimično da, ali ne može nikako skroz. Nakon toga Trećeg svetskog sukoba Zapad i zapadna civilizacija neće biti isti. Potpuno će biti promenjeni. Tekovine zapadne civilizacije ili uopšte civilizacije ljudskog roda koji se pišu zadnje 2500 godina bit će potpuno demantovani i promenjeni. Ali možda to i nije ni potrebno. Kakav Treći svetski rat kad je Zapad
posle svetske ekonomske krize već na kolenima. Ne treba tu da se koristi neko atomsko ili ti bilo drugo naoružanje. Boga mi, to je pitanje koje je vrlo otvoreno i vrlo relativno. Kažu da su Rusi sad se mnogo modernizovali, ne šalju više rakete, nego šalju svetsku ekonomsku krizu, šalju tajfune i uragane da unište New Orleans, da unište New York. Sad se vode ratovi mnogo sofisticiranim metodama. Su moderni ratovi zvezda koji se odigravaju pred našim očima, a nikad nismo u stanju da saznamo šta je zapravo iza toga. To jeste istina. Međutim, s druge strane, treba da imamo na umu činjenicu da je Rusija jedna velika zemlja, najveća svetska zemlja po teritoriji, prostranstvu, široka koliko i 7 časovnih zona. Ona ima izuzetno velike resurse. Samo istočno od Urala, to su ogromna prostranstva sibirska. Izuzetno bogata naftom, vodom, drvetom, zemljom. Ali Zbigniew Bžežinski, upravo ga pominjemo istovremeno. On je rekao da su to previše velika prirodna bogatstva da bi njima raspolagala samo Rusija. I on je smislio novu teoriju da to više nisu nacionalna bogatstva, već da su to opšte čovečanska bogatstva i da to treba da pripada celom čovečanstvu, odnosno onom ko je u stanju da to zgrabi, a to je uglavnom Amerika. Uglavnom zapadne sile. Uglavnom sile one koje kontrolišu čitav svet i koje su vlasnici 95% svetskih bogatstava. A 5% svetskih bogatstava raspolaže 99 onih ostataka svetske populacije. Da li vam se čini to da je proporcionalno? Apsolutno neproporcionalno i zbog te neproporcionalnosti doći će do velikog debalansa, do velikog sukoba, velikog propadanja, velikih žestokih kataklizmi koje će biti fundamentalne, duboke, istorijske. U knjizi Velika šahovska tabla Bžežinski upravo rekao to što ste sada pomenuli. I to je bilo negde 1997. godine ta knjiga napisana. Ali u nekoj novoj svojoj knjizi koju je objavio prvo početkom ovoga veka, pre 10 godina, pa u najnovijoj knjizi koju je objavio pre 2 godine, i on sebe lagano demantuje i kaže da odnosi snagu u svetu više ne daju mogućnost Zapadu da pravi planove koje je imao ranije, pre 15 godina. Istovremeno, 2025. godina je već godina označena kao datum kada će Amerika da izgubi vojni primat u svetu. To je godina kada će Kina prevashodno da bude i najjača ekonomska sila, ali istovremeno i paralelno s tim najjača vojna sila. A da ne govorimo zajedno zemlje BRIK-a, Brazil, Rusija, Kina, Indija. Samo Kina i Indija, taj azijski podkontinent, ima 3 milijarde ljudi, te dve zemlje. Gotovo 3 milijarde ljudi. Da li vi mislite da je njima, ako govorimo o ratu, ako govorimo o ulaganju u odbranu svojeg suvereniteta i teritorije, nešto mnogo stalo za izgubiti 500 miliona ljudi? Pa nek izgubi Amerika 500 miliona ljudi. Biće u minusu 200 miliona, pošto ih ima 300 miliona. To je nemoguća misija. Ali, nažalost, nije nam to neka uteha. Mi u Kinu izvozimo za $1.000.000, a iz Kine uvozimo za milijardu. A stalno se kunemo da su nam Kinezi spas, da su nam Rusi spas. A u Rusiju ne možda izvezemo kao što izvezemo na Kosovo. To je pitanje koncepta privrede ove zemlje, to je pitanje vlade, to je pitanje koliko ljudi sa kapacitetom i sposobni sede u vladi. A šta da mi izvezemo u Kinu? Šta ćemo mi Kinezima? Kad Kinezi bi izazvali pomor u Americi ako bi samo povukli svoje pare iz američkih banaka. Što ne daju pare te nama, nego daju američke banke? Što ne daju naše banke koje su inako prazne? Danas Kinezi imaju otprilike u rezervi $1 trilion sa kojima ne znaju šta će. Što ne daju nama? Nam bi makar 10% od toga da ne radimo ništa i da malo danemo dušom. Da ovi naši kvazi političari pokupe i to malo jada od naroda i da uteknu... Pa neće više i Evropa da nam daje pare, jer
i ono što nam je dala i Evropa i Amerika, to su sve ovi pokrali ovde i rekli su dok ne pohapsite lopove, nema više para za Srbiju. Ne mora Evropa i Amerika da nama govore ko ovde krade i ne mora da nam govori nema više para. Nama pare njihove ne trebaju. Oni nama oduzeše Kosovo i Metohiju, oni su nam uzeli slobodu, oni su nam uzeli resurse, oni su nam zagadili životnu sredinu, oni su napravili veliku štetu u tom materijalnom delu. Samo 1999. godine procenjeno na preko 100 milijardi dolara štete, samo od bombardovanja. Pa dobro, mi smo u znak nacionalnog oslobođenja posle 5. oktobra povukli sve tužbe protiv NATO pakta. To je povukla ona vlada koja je prošla kako je prošla, ali to kao zločin nikada ne zastareva. Ratni zločin nikada ne zastareva. Bombardovanje Kosova i Metohije, tada Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, je učinjeno mimo odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni koji su to učinili, oni su prekršili zakon. Oni su prekršili povelju UN-a. I oni su sami sebe stavili na marginu istorije, istovremeno na prvo mesto onih koji treba da budu kažnjeni za ratne zločine. Od Billa Clintona, od Weslija Clarka i redom dalje. Da ih ne nabrajam. Postoji lista. Mi smo njih sve stavili na poternicu, ali ih niko nije hteo da vata. Nego su vatali i naše ljude. Ta poternica je ukinuta, ali treba da se naravno obnovi i red je da se obnovi. Kao što je red da naši političari ne pregovaraju sa čovjekom sa crvene poternice Hašimom Tačijem, sa ubicom 7 srpskih vojnika i oficira. Znaš li ti ovo što ti pričaš, da to nije politički korektno, da je uveden novi pojam kao što je nekad bio moralno-politička podobnost u komunizmu, svi ti ljudi koji su tad bili moralno-politički podobni, oni su sad politički korektni. I oni smatraju da ovo su obične teorije zavere kojima se zamajavaju lakoverni Srbi, umesto da oduševljeno krenu u zagrljaj sa međunarodnom zajednicom i da uživaju kao i svi srećni narodi oko nas, što da budemo crna rupa kad smo okruženi zemljama NATO pakta i Europske unije. Ti se ne slažeš s tim? Pa ne mogu da se složim sa neistinom. Je li ima Srbija neki prolaz do Rusije ili je sa svake strane NATO pakt i Evropska unija? Realno, zaista nije bitno da li je NATO pakt oko nas ili nije. Zaista nije bitno. Bitno je prvo ko smo mi. Koliko mi sami sebi i po sebi značimo. I to je borba koju prvo moramo povesti ovde sami sa sobom. Zašto Srbi imaju taj strah od Zapada, iako je Srbima najlepše kad odu na Zapad? I Srbi najbolje žive u tim neprijateljskim zemljama na Zapadu, a najgore žive u Srbiji i najgore su živeli u jedno vreme srpskog prosperiteta i propasti, kad je postavljeno 5 srpskih zemalja i nije se znalo gde su patriote više mučile narod. Kad je bila Srpska krajina, Republika Srpska, Zapadna Slavonija, Crna Gora je tad bila srpska, Srbija, na svakoj od tih srpskih zemalja su Srbe mučili i praktično su bili na ivici opstanka. Zašto neprijateljske zemlje više daju Srbima šanse nego ove srpske zemlje? Pitanje je koji je lider Srba u datom momentu. Kaže mi bilo šta što je činio taj takav kvazi patriota srpski, zaista činio u korist interesa svog entiteta, svoje države i svoga naroda. To je veliko pitanje. Ono što je problem kod nas, što uvek dolazi do negativne selekcije. Bar do danas. I dan danas imamo negativnu selekciju. Imamo najgore ljude koji nas vode. A uvek mislimo da su ovi prethodni bili najgori i da od ovoga nema gore i kogod dođe da će biti bolje, a uvek onda shvatimo da i od gore ima gore. Kako smo situaciju imali, na primjer, pred ove poslednje izbore parlamentarni i predsjedničke? Imali smo Borisa Tadića koji 8 godina kao antihrist radio sve najgore i najcrnje što je mogao protiv interesa svoga naroda.
Znači, nije bilo jedne stvari koju iz repertoara najgorih on nije počinio ovome narodu kome je bio na čelu. Pa do onoga momenta kada u Hrvatskoj, u Zagrebu, sa onim nesretnim Stankovićem, bivšim Srbinom, novinarom koji ga pita da li je ponosan na sebe što je predsjednik Srbije, a ovo im odgovara, pa nisam baš nešto ponosan kao predsjednik Srbije. Odlično. Idemo dalje. Dolazimo do izbora. Takav jedan čovjek koji nije ponosan ima protiv kandidata koji kaže ako bude uslov Kosovo ili Evropska unija, nedvosmisleno se opredeljujemo za Kosovo. Tomislav Nikolić i njegova saveznička garnitura. Dobro, dosta o tome. Ova emisija se bavi strateškim pitanjima, a ne harangiranje protiv naroda i države. Prema tome, reci mi, šta si ti mogao na međunarodnim skupovima, si učestvovao, gdje su se nalazili i šefovi CIA, KGB-a, Mosada, šta si ti mogao da shvatiš, šta će da nam vrate? I koga će da nam dovedu na čelo Srbije? Manje više sve je bilo jasno. Moja uloga Kad ti je bilo jasno? Meni je oduvek, da budem iskren, onako, čak i bez trunke prepotencije. Jasno. Ali šta mi je ostalo kao alternativa? Da se borim. I da zastupam ono što je časno, strateški opravdano. I to sam radio na svim konferencijama. I u Moskvi, i Pekingu, i Kairu, i Jerusalimu, i Tel Avivu, i Hercliji, i Garmisch-Partenkirchenu, i Vašingtonu, i tako dalje. Uvek. Iza mene postoje zapisane stvari koje sam radio. Ali se vraćam na 2005. godinu i na Marshall centar. 2005. godine je bila konferencija o bezbednosti Evrope, evropskih granica i jugoistoka Evrope. Naravno, moj govor koji sam odneo tamo u Marshall centar, a došao sam na poziv Nikolasa Prata. On je pukovnik bivši FOK-a u timu obezbeđenja Ronalda Reagana kao predsjednika Amerike. Čovjek koji je pred kraj svoje životne karijere dobio mesto direktora Marshall centra, koga sam pomenuo, koga je osnovao BND i CIA. Videli smo se na konferenciji u Hercliji u Izraelu i on je bio, slobodno mogu da kažem, ponešen mojim govorom u Izraelu, jer sam tamo vrlo detaljno obrazložio kako je UČK ili OVK organizovan, ko ih vodi, Haradinaj, Tači, Čeku, Naci jedan koga su ubili u Makedoniji kad su bili oni pre neku godinu tamo sukobi. I ja sam sve to dokumentovao, stavio na displej, 20 minuta govorio o tome. Ljudi iz Mosada su tražili, naravno, posle da to kopiraju kao jako dobar kapacitet podataka koji je njima bio bitan. I ja te godine dobijem poziv da idem u Nemačku. 2005. godine odem, juli mesec. Dobijem veliki apartman, kao ovaj studio, sam u njemu. I naravno, tretman gospodski. Ali šta se krije iza toga? Ja sam spremio govor, naravno. I kada sam trebao da sutra dan dođem na red da govorim, Nikola Sprat me pozove u kancelariju i meni kaže da mu dam ja moj govor, da on to pregleda, jer ipak ne mogu ja da imam toliku slobodu da to izgovorim kako ja želim. Ja sam rekao, a znajući ko je i šta je, znam da je bio u Albaniji 99. godine i 98. godine, da je direktno učestvovao na obuci terorista šiptarskih u Albaniji da napadaju Srbiju, znam sve o njemu. Ja ga pitam, kako te nije sramota ti to meni da kažeš? S kojim pravom? Ti koji si radio protiv moje države, protiv moga naroda, gde su civili ginuli nevini i mladi vojnici štiteći svoju zemlju, ti meni da daješ uslov šta ja ovde da pričam. Kaže, dobro, pričaj što hoćeš. A ja kažem, sad neću. Evo ti moj govor i izbaci što te nije volja da čuješ. U redu, ja mu dam, posle mi on donosi, pola moga govora izbačena. 2004. bili su dani pogroma na Kosovu i Metohiji. Sa mnogo detalja sam to obrazložio. Aktivnosti oni koji su bili zaduženi za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, vojske NATO pakta, izaslanika ovih i onih. Sve što je bilo ružno s njihove strane, nečinjeno da bi stradali Srbi, sve sam ja to naveo, on je to izbacio. U redu, uveče ja sednem u svoj apartman, on mi ponudi njegov laptop. Rekao, hvala ti, ne treba mi tvoj laptop.
ja rukom napišem, naravno imao sam neke materijale o drogi, sad ja veliki deo toga popunim podacima o transportu droge, Afganistan, Turska, Kosovo, 60 milijardi dolara prođe kroz Kosovo godišnje vrednosti droge. U tome su uključeni baze Bonstil, lete avioni puni droge za zapad, generali američki koji koordiniraju to i naravno sve tajne službe CIA, a poslije optužuju nas i Šariće da smo mi glavni narkodileri. Naravno da su oni narkodileri, da nije njih ne bi bilo ni droge po svetu. Možda bi pušio se opijum u Kini, na Tajlandu i to je sve. I žvakali bi koku, listove koke na Andima. I to bi bilo sve. Sutra dan on mi pošalje jednog majora Bundeswehra, nemačkog vojnog bloka, da ipak ja njemu pokažem šta sam ja to napisao. Da on to vidi i da proceni. I rekao je ovaj meni major, kaže, rekao je gospodin Prat, ukoliko bude vaše ime za predsjedavajućim stolom, govorite, ako ne bude, ne govorite. Rekao, nema problema. Odem ja tamo, stoji moje ime. Počne konferencija, ja izgovorim svoje, desno, velika sala, 150 ljudi, komandant 6. flote, admiral američki neki tamo sedi, i ljudi, diplomate, gosti iz svih zemalja sveta, učesnici konferencije. Prva dvojica ispod mene, jedan iz Ministarstva spoljnih poslova Albanije, a drugi iz tajne službe albanske. I ja kad sam završio, sad dolaze pitanja i odgovori. Pitanja učesnika, nama koji govorimo. Oni dvojici izađu na kratku konsultaciju, vrate se i onda mene pitaju odakle meni pravo da ja govorim. To je 2005. godina. 2008. godine Kosovo proglasilo samostalnost, znači po njima samostalnost, po meni samo još jednu provokaciju to znači. Odakle imam pravo da govorim o Kosovu kao da je to deo srpske teritorije. Po rezoluciji 1244 Kosovo i jedina danas koja važi je sastavni deo Republike Srbije. I tako će uvek biti. Tako će uvek biti. I pošto su oni mene to pitali i sad mi dali uvod, sve ono što sam, zahvaljujući zahtevu ovoga Nikolasa Prata, izbacio, rekao sam sada, gledajte. Tražili ste, gledajte. Sve sam to rekao, ono što sam bio izbacio. Tako da sam imao 1,5 put, 1,5 korak, umjesto 1 korak, imao sam korak i po ili 2. Pobrao sam neviđene simpatije svih učesnika konferencije. Jeste još nekad zvali? Ne. Ne oni. Ali su me zvali iz Evropske unije. 2 puta iza toga. 2 puta. Šta si rekao? Istu priču. Ne istu, na istu temu, nego u istom pravcu. Sretao si razne James Bondove iz celog sveta. Jesu li ti oni ovako, kad čuju da si Srbi, govorili da mi je žao Srba što imaju tako tragičnu sudbinu i da ako možeš nešto uradiš, da se Srbi pokore i Bog da ih vidi kao i ostale narode na svetu? Nisu te i James Bondovi to meni govorili, ali verujte da oni imaju zaista uvažavanje prema nama. Šta si sve doživeo kad kažeš da si Srbin? Ništa ružno. Zaista ništa ružno. Znači, ovo naše tlačenje nema tu ništa lično. Ništa lično, što bi rekli nothing personal, međutim ima nešto suštinsko, što će svo to tlačenje koje oni pretvaraju u mučenje, da se vrati onako kako treba da se vrati. Svi narodi Evrope koji su tlačeni, mučeni i poniženi, naplatit će svoje dugove onima koji su to činili, prevashodno Englezima. Englezi su nacija koja je uvek prodavala srpske interese i srpski narod. Kroz istoriju, a to radi i danas. Svi naši prijatelji su se uglavnom borili do poslednje kapi srpske krvi. Eto, zadržali smo još neki komad srpske zemlje, tako da je to dobra stvar i borit ćemo se za nju. Svaka stopa srpske zemlje koja nama pripada, ostaće srpska. Je li završeno komadanje Srbije ili će se i to nastaviti? Po njihovim planovima nije. Ali njihovi planovi ne znači da će se desiti tako kako oni planiraju. Evo, mnoge diplomate u Beogradu ne kriju da Srbija nije dovoljno kažnjena za svoja zlodela i da je ostala prevelika i da treba početi demontažu i Sandžaka i Vojvodine. Evo, strane investicije uglavnom idu do
Save i Dunav. Retko silaze do ovo. Naravno, to je orkestrirana stvar, to vode opet tajne službe. Diplomate koje to rade, oni su samo obučeni u crna odela, bele košulje, nose kravate, ali to što nose takva odela ne znači da nisu teroristi. Terorizam ima mnoga lica, razna lica. Ja kao čovjek koji se bavi terorizmom toliko dugo godina, ja ga prepoznajem, ja ga identifikujem, ja se borim protiv njega. To ih ne abolira što su oni diplomate, što ne nose pištolji, ne pucaju direktno u čoveka ovako, nego što daju tamo lažne informacije koje žele njihovi centri moći, pa dođu pa pobiju 5.000 Srba, jer im se može. Ili pobiju 1.300.000, jer im se hoće. Pa pobiju 1.5 miliona, jer tako žele. Pa to više ne može. Ma kakvi mi smo proglašeni za najveće zločince na ovom svetu. Haški tribunal je napisao novu srpsku istoriju i ko se ne slaže sa tim pravosnažnim presudama, taj čovek nema čemu da se nada u Srbiji. Srpski vitezovi sede u Hagu. Srpski sinovi koji su branili ovu zemlju od agresora. Ne može neko da bude kriv što brani svoju zemlju. Nisu krivi oni koji su došli... Krivično delo je braniti Srbiju. Može da se brane druge zemlje, ali Srbija ne može da se brani jer je ona već na zapadu prežaljena. To je njihov problem. Zapad časti ubice, teroriste. Presude u Hagu govore da nikom više ne padne na pamet da brani Srbiju, jer će završiti u kazamatu osuđena 20-50 godina robije. 1000 godina robije su Srbi dobili u Hagu. I oni računaju, valjda će se opametiti i valjda će pustiti da Srbije više nema. Loša računica. Jedan primjer. Ante Pavelić 26. godine postaje agent Mi-6 ili SIS-a. Tad preteča Mi-6. 26. godine Holland Park, Melbury Road, broj 1. 34. godine direktno sa Vančom Mihajlovim učestvuju u organizovanju atentata na kralja Aleksandra. To nije bila ideja ni Vanča Mihajlova, ni Anta Pavelića, tajne službe i engleskih centara moći. Ante Pavelić je bio samo izvršilac. Mussolini 1919. godine postaje član iste organizacije, SIS, preteče Mi-6. Pavelić je mislio da radi za Italijana, a on je zapravo radio za Engleze. Znam vrlo dobro za koga je radio. I konclogor u Jasenovcu, koji je on organizovao, koji je eksterminirao, uništio 700.000 Srba, je vrlo dobro bio poznat da postoji kao takav engleski... Nije valjda da veruješ u tu srpsku propagandu. Evo sad i u Srbiji se broj žrtava u Jasenovcu minimalizuje, govori se da je to nekoliko desetina hiljada, da je maksimalno 80.000, a Franjo Tuđman, koji je prvi smanjio broj žrtava u Jasenovcu, njegova poslednja izjava da je konačno sabrao ubijene Srbe u Jasenovcu i rekao da ih je bilo tačno 4.204. Super, odlično. Lepo je stigo do te cifre. Svaka čast masovnim ubicama Hrvatima i neke sa srećom Evropskoj uniji što takve genocidne ljude primaju u svoje članstvo sada za mesec dana. Nekim je svima sa srećom. Kao ljude koji su isključeni iz zapadne civilizacije, drže podalje od Evropske unije i stalno im postavljaju neke nove uslove, kao što su i Miloševiću, i vlastima posle 5. oktobra, i današnjim vlastima. Kad će prema Srbima prestati politika stalnih pritisaka i ucenjivanja? Evropska unija je mrtva. Samo nije imao ko da održi opelo. Naće se i taj neko će održati to opelo. Znači, naš će primiti u Evropsku uniju tek kad je više ne bude. Da jašemo mrtvoga konja. Nećemo mi tu raditi. Nikada nećemo ući u Evropsku uniju. To neka sada bude svima jasno, ko bude čuo i ne čuo ove naše reči. Nikada Srbija neće ući, niti treba da uđe tamo da je zlo i naopako. Srbija je poslednja oaza prosperiteta, bogatstva, slobode i srećnog života u porobljenoj Evropi. Grčka, oko koje dižu veliku prašinu, ima minus 400 milijardi dolara. Znači, mi nismo nešto našto duži. Šta je to
prema 1,9 triliona italijanskog duga, šta je to prema 2,9 triliona španskog duga, šta je to prema 5,7 triliona engleskog duga. To nije ništa. Je li Srbija sada u dužničkom ropstvu? Za ovo malo para jeste, s tim što ono para koliko oni nama nanesoše štetu, samo 100 milijardi 99. godine. Pa šta je sa onim ratnim odštetama iz Drugog svjetskog rata, pa iz Prvog svjetskog rata? Ratni zločin nikada ne zastareva. Kad bi oni nama samo platili ratnu štetu, više ni jedan Srbin u istoriji ne bi morao ništa da radi. Bar ne bi morao da se muči. Dosta su nas oni namučili. Vojkan, šta ti misliš posle ove emisije? Da li će i jedan pošten Srbin moći da zaspi? Ja mislim da će biti mirniji nakon ove emisije. Svaki pošten i manje pošten Srbin biće mirniji, biće jači u samom sebi. Verovaće više samom sebi. Svaka tvoja reš pašće mu kao melem na živu ranu. Svaki Srbin čini mi se da i nosi živu ranu i ako bude tako, bit će mi drago. A u nekom budućem vremenu vrlo brzo ćemo da vidimo dalje pomake, rezultate i efekte ove naše lagane priče. Za večeras je i ovo bilo previše. Hvala ti. Hvala.